Zimwe mu nkuru ziri kuvugwa ni inkuru y'uwitwa Anne Rwigara witabye Imana, umwe mu bana bo wahoze ari umucuruzi ukomeye mu Rwanda. Paul Rwigara yapfuye kuri uyu wa kane aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari atuye nk'uko umuryango we ubitangaza. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umuryango kivuga ko umwe mu bantu ba hafi mu muryango yabwiye BBC ko Anne yapfuye nyuma y'igihe kitari kinini ababara mu nda, aho yari atuye muri California. Umubyeyi we Adeline Rwigara uba i Kigali mu nyandiko yabwiye BBC ati ntiyararwaye, ni iminsi ngahe gusa, ni amayobera gusa. Anne Uwamahoro Rwigara ubu wari ufite imyaka 41, dushingiye ku mwirondoro yahaye urukiko muri 2017, yibukwa muri urwo rukiko ubwo yari amaze iminsi afunganywe na nyina ndetse hamwe na mukuru we Diane Rwigara bashinjwa ibyaha bitandukanye. Kugeza ubu nta makuru arambuye aramenyekana ku cyateye urupfu rwa Anne Rwigara wari ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Muri 2018 kugeza muri 2021, Anne nabwo yabonetse mu rukiko aburana uruganda rwa Premier Tobacco Company Limited rwahoze ari urwa se, nawe yari afitemo imigabane, aregwa kunyereza imisoro ya miliyari 3. Ibyo we n'abunganizi be bahakanye, ariko nyuma baje gutsindwa. Itabi, ibikoresho n'ibindi bigize uruganda nyuma byatejwe cyamunara. Kuri ubu ku mbuga nkoranyambaga niyo nkuru ihari iri gutrending, abantu benshi bari kugenda bahererekanya bavuga ko bababariye cyane, ko babajwe n'urupfu rwa Anne Rwigara, bari kuva bamubwira ngo naruhukiye mu mahoro. Natwe reka tubwire umuryango we ngo bakomeze kwihangana, aheza ni mu ijuru, tuzahurirayo. Rest in peace.